Imam jednu nedoumicu, pošto sam postao babo. Dijete dobiva svakodnevnih poklona, pogotovo igračke sa očima. Usput sam i upoznat sam s hadisima da meleki ne ulaze u kuću i tako dalje. Da li je dozvoljeno uzimati takve igračke? Da li je dozvoljeno znači uzimati na poklon igračke koje su jednostavno u obliku životinja ili nečega drugog, jednostavno u obliku živih bića? Allah najbolje zna, teško je to danas izbjegavati. Ja neću reći nemoguće, ali je to teško danas izbjegavati, slično nešto kao što su u pogledu slikanje sa mobitelom. Jednostavno, to je tema koja je danas nametnuta. Tako i igračke. Imaju hadisi da je išla radijallahu ta'ala kada je bila djevojčica, igrala je se sa nekom igračkom koja je bila u obliku konja. I Božji poslanik alejhi selatu vesselam joj to nije, znači zabranio i negirao. Tako da na osnovu tih hadisa i nekih drugih hadisa islamski učenjaci savremenog doba su bili, hajde da kažemo u datom momentu, tolerantni prema tim pitanjima, pošto se to vezuje za dječicu. Djeca po šerijatu još nisu, hajde da kažemo, šerijatski obveznici. Imamo te neke hadise iz kojih se indirektno može shvatiti da ima u tom pitanju tolerancije. I treća stvar, to je jednostavno pitanje, ljudi koji imaju djecu znaju da danas znači skoro pa nemoguće kupiti djetetu igračku, osim da ima ti nekih, hajde da kažemo, likova i slično tome. Tako da duboko se nadam, inša Allah, da insan ako primi takve poklone, da nije griješan.